abahingi b'ebikwijo omu district ya Kagadi nibagiranguza banka nizibabanja sente nyamwingi kandi ngo hati tubakirarana mu maju gabo bwanyuma ya za kampani za shukari okwanga kugura ebikwijo byabo benje nibagirangu bakozereza rose bwanyuma y'abari kubaguraho kubaragana soko bitwara kunga bakahika bakahindurira mu muhanda tukozire losi ya billion mukaga 6 billion ebikaijo nibajana batubiyana batugamba baratema nibamara kubitema omuhaire nenguzi neja natwara truck yemu truck 10 nazireka hansi nizoma nezimuntu wocha hati sazi ntucyure mu kubimenya tubyale nebihimba titwina na sente zo kukozesa habona ko turabire mu yona tucyure mu kuhiga ebikaka binu twatendeka kuteka mu bicole nebihimba kandi twari tukoze plan yetu yankora kora neta kwa obwangu twabyale bikejo bituyambe bitugari amazima gari tulemerirwe muno tumanyire mu government neja kutuyambeta RDC chairman for kuika mpaka ha national level mutuyambe titukyarara mu maju Yosiyandi Bwami ori mukuru w'entebe ya katano abwa district ya Kagadi nagirangu district ya Kagadi eshemerero kutunga factory chwera abahinji okutunga katare k'ebikwijo byabo nubo bwire bwetu Kagadi naitu kufuna factory y'ebikaijo bukoza bali mibayitu ebikaijo baferekereire bihikizo obwire bagendo mbahindi katara bagenda hoyima nibagamba nitu abaragire mu birime ebindi byomere wano in terms of economy tukuferwa umusoro revenue kuruga ombali mbebekaijo om factories ebekaijo because bingi bikufa abantu bitu bakuburwe entaki because bayine bekaijo tebayina rabigura hato mukisa gwa factory buyizire abahindi bakusamba mu Kagere. I want to warn the Suka Council ngukana na kakayiri kora ngo kiriyaringire factory ya Kagadi etandikire ito munkurakurana tusigayire enyuma muno abandi bakurwanira university neite kuruga mubende paka ngusi okusera is a better institution of higher learning etarum nemu kandi abana tubayine bulikyo nibatweta nibatubiha bihantwano rukwata nibatubiha tubene kyomeze kibali kutupora twine kizibu cya banka ron nyo mundu tincyararama nasazi no bokuija no yeta no kubandi mundu ninyesereka bwesere ko banyencha karo banyamsano badi habo kubanda kizibu abana bange bona bayikalire bona abana tibakusoma higuru ya bebikaijo kutukolita mankalino Sam Rugambwa okikirire mukuru w'akakiiko kari kushwiza mu factories za shukaro mu ihanga nagirango bine barebere kuteganisa abahingi b'ebikwijo mu district eji because what brought us here was to see not to hear any stories. What we saw among the things that we have seen include some farmers who have uprooted cane for other crops. We also saw out of desperation. We saw emotions. Yes. Number two, we saw again some farmers or fields which are in the what we categorize as overage bracket. Kagadi ne mu za districts ziri kuhinga munonge bukwijo kandi nababiguzo mu districts nkaho yuma Chenjojo hamwe na Masindi gasha kwa Thomas tumwebaze